já não queremos mais trabalhar. É coisas dos outros, queremos trabalhar. Você é cantor, você é pedreiro, você é Oceya. Nuko dusatira gutangira kamino. Reka dutangirane n'umupupu urimo tubyinira nuko nyine ubwo abadashaka ko gisekura muraseka, abashaka ko bikomeza gusekura musiriki. N'umupupe niwe wa mbere ari nawe wa nyuma dusatira gutangira filime yacu yiswe Kamino. Ni M production nkuko bisanzwe murimo mwumva. Umupupe rwose tugira tuti niwe wa mbere nawe wa nyuma dusatira gutangira Kamino. Ubu muri aka kanya tuvugana turi kuri televiziyo yiswe TPI. Ni diregitoro cyangwa se director mu kesipanyoro diregito. Rwose hano ni danje turi muri studio rwose. Kadushyire mini murimo murareba ngayo ngoko ngayo ngoko wahora n'umupupe apana wakwicuye uwo kabisa have yewe abanyamakuru muri studio baguye kabisa kubera umupupura ngabo umupupe n'uwa nyuma dusatira gutangira Kamino. yewe cyakwicuye pupe kira ni ku muziki cyafashe hasi hejuru. Yewe yemwe hayiwe ni mu Kinyarwanda cyakwica ngaho nuko tujya kuziwa ngaho nguko ni ku mupupe uwo ni uwa nyuma dusatira gutangira Kamino. Niyo filime tugiye kurora. David aho ni mu bayatura tukakugereho nuko sha nuko nakumaye yayo yakwica ngayo ngo na Africa Move Market and Good Services bakomeje bakuzanira njye wumva kuri microphone name production yewe mu kinini tutabibagiye kabageraho nuko Janvier konaraga nawe kakunezeza rwose ngayo ngo n'amakuru ye yapfuye by'amakuru nta kibiriho ngayo ngo yewe apana reka wahora n'iki umva reka turekeraho amasaha yagiye reka dutangire filime yacu ubwo nagiye turatanyo ni X Ratori bazanye kugira filime yacu tugereho Media Africa Move Market nayo hafi aho. Filime yacu turayitangiye gusa imyaka ni 18 ngira ngo barayikweretse. Iyo ni Brayberg Entertainment bazanye. Brayberg Entertainment and Extrator Media Presents barazanye. Organically growing production is hamwe n'abagenzi babo. No worry world bakoze ku mafoto. Honest. Dutangiye bavuga batari ibintu rwose tudakwiriye kuba twaturiza. Commentary. Hari bamwe mu bahangayikishijwe n'ubuzima. These are the images. Aya mafoto turimo tubona hanga. Understands that the job is not. Nibyumvikana kuba bamwe mu bagashinzwe kuba bakora akazi ko kurinda abantu aribo babangiriza babica urubozo. Abantu barapfa. First place themselves in. Abakagiye rwose kuba barindaho ku bantu barabica babaziza ubutaka bwabo nibibuvamo. Aho ni mu bice bya Colombia. Abaturage aho kurindwa baragirirwa nabi. Bazira birimo birava mu butaka bwabo. Have their stories told. Inkuru
inini irahagarara ku mabuye yabo. Been Avery's editor for 11 years now, and Ibi bimaze imyaka igera kuri 11. that is not always the most enviable. Ubuzima bw'abantu bumeze nabi. Ubwo abantu batagira ubatabara. Avery Taggart is the embodiment Ariko hari umwe mu babashije gushyira ubuzima bwabo mu bibazo. of realistic value. Ubwo babashije kugaragaza akarengane k'abo bantu. Proud to present this award for photojournalists of Dufite hano umufotografe rwose w'umunyamakuru wagerageje kuba yagaragaza izi nkuru. the stage, Avery Taggart. Uyu rwose igihe cyagishyize mu bibazo ubwo bitari bimeze neza. Bayo nguko ubuzima bwe bwari buri mu bibazo byagenze gute? Haturore nituragera ku kazina ka filime. I'm not that good at this. Uyaragira ati ndabashimiye nubwo bitari byoroshye. It's got my name on it and everything. Hari aho nageze nyoberwa buri kimwe. The people who really deserve this, Ariko narumvaga yuko ngomba kubikira all my photos. kubw'amafoto yanjye All nafashe. I do is take pictures. Ubwo nirukanganywe It's not hard. nanjye ubwanjye nazi igice ndimo nerekeramo. Inzira nayo yarazi ngo mu ishyamba ko yagendaga ndacubita n'amabuye aho nabwo umva ngo umuntu aragenda acubita n'amabuye sha. Thank you very much. Hey, What are we touching? ubwo tugarutse kuri Arifa cyangwa se kwitangirira. Fantastic award and to many, many more just like it. Hari ibintu rwose biba biryohereye biri fantastic rwose gukurikiranye n'ubushyuhe bwabyo. Interview me, man. No, that's pure self-loathing, and it is far more effective. Ni kunyeganyega kwacu. Numva nta kibazo. Have another one of these. Gusa uko biri Twice the alcohol in it. twembi babiri. Got something I think you might be, Ariko ndatekereza let's just say, interested. hari akazi rwose k'icyubahiro umuntu ashobora kuba yaguha. All the time, ran into this kid who's telling everyone Urabizi yuko mu kazi kacu rwose tuba dukeneye umutekano it's going to liberate Colombia. kandi urumva rwose muri Colombia dukeneye umuntu ushobora kuba yashyira mu binyamakuru ibiri habera. Free the people, all the revolution. Bityo rero nawe uri umwe rwose bashobora kuba badufasha abantu baho. Just the time for a revolution. Ukumva ko icyo gihe gishobora kuba cyaba cyanyacyora. Great man that's going to lead Uri them umudamu wa nyawe rebwa. so they can become missionaries. Ushobora kudufasha rwose muri misiyo yawe. Missionaries wearing camis and carrying automatic rifle furniture. Icyo tudashobora kumenya sha. So, None this Messiah means kugira mu nitemo nk'umunyamakuru wa mbere. the animal. Nta nyamaswa sinacyo. Yeah, sexy man. These scary types don't usually Nta mpamvu zo kugira ubwoba. this fella. Hariya rwose hari inshuti zizajya zigukurikirana. You know? Urabizi? Don't know where you're going with this one. Yewe. This Kugenda. Oh, Kugenda. Akivuga kugenda cyavuyeyo. in my pocket. Aha ngaha mu mufuka wanjye. What's your name? Kugenda on it. rwose. That's the ticket with my name on it. Izina ryanjye Leaving tomorrow. kugenda umunsi w'ejo. Go on Tuesday, so I need you. Uko bimeze rwose ubundi wakagiye Do you have plans? kuwa kabiri ariko ejo ugomba guhita uhaguruka. Going to Colombia. Umva ari ibintu byoroshye. Aho yaguye no muri Colombia. So it's just, Rero dukora akazi rwose. how much do you expect Dukeneye umuntu nkawe. these awards? I didn't even want the first one. Aha. I Ntabwo ako karaba ari akazi ka mbere. think Ntacyo reka twumve ko it's incredibly promising. uzazinduka rwose ukaza tukajyana n'abandi. Very safe trip. Gusa uzaba ari urugendo rwose rurinzwe. It's a very safe journey. Both of them. Okay, ngaho vuga ugenda, vuga ugenda. Umudamu urawe nta mikino. Ndamubwira ati uzaba ari urugendo rurinzwe. Mu gitondo dufite urugendo. Turi mu kabari. Ngayo ngoko. Have a costume. Umeze ute musa? Mbabarira. My autograph. Ndi umufotogarafe. Ndi umunyamakuru atari. What's the aim? CIA yamaye na wadi maze. Award. Do. I won this. Ururunu. Sure. Baruma. Congratulations. Ni byiza cyane. I'm thinking of Nandi monekereza. hanging it in the Kurumanika. bathroom. Kurumanika mu cyumba cy'ubwogero cyangwa cy'ubwiherero. Hafi ya toilette rwose. Would you? None se wakwishimira yuko njye nawe turarana? Wenda ijoro rimwe. Mfite umugore. Umugore uri ahandi ndaje ariteretera abagabo. Umugabo acaho. Urakoze cyane ngira ijoro ryiza. Yep. Sawa. Ngayo nguko. Tumwe hamwe namwe sha. Turi mu kabari arimo aritongoreza. We nta mpamvu zo kurindira abamutereta. Ariteretera be. Nta bintu byinshi. Abona kandi hano haragura na twamasumbu kuntu tuntu twitwa twahakiza singako bahise batahana kereka batahuye Toilet. bana twageze
hari udusore tutagira aderese rwose twirarira imihana tugeze amahirwe tugahura n'umuntu nk'uyu tuba dusakiwe. I'd expect nothing less from the estimable Avery Taggart. Ahantu nk'aha niho utuye koko. You can sit. Ntacyo rwose icyumba nta kintu kirimo nubwo isuku yanyihishe. Ahangaha ni muri sara hakaba no mu cyumba gusa mbyuka uko nakabyutse nyine nawe urabyumva ntago sasa ariko nankurikize da Like downstairs. yewe ndibaza kiri kujya mbere. Can you rephrase it? Wewe ntugire ikibazo. I wasn't expecting you. Gusa nkuko nahoze mvugana nawe nta bintu byinshi. Mudamu wari itongereza abagabo. Emma Taggart. Ndimo ndibaza impamvu umamagara hano ndi igisamagwe. Urihamagara igisamagwe gute? Relax, baby. Ngaho tuza mukundwa. Come here. Tuza nkwereke. Kuni bisamagwe bibigenza. Reragisinga reragisi. Yewe. Gace. You gonna ask what I'm doing here? Use ntakubaza icyo nagukorera ubu ngubu. Nko niki? See. Reba. I've left you 300 messages. Unashobora gufataho ku bintu bigera nko kuri 300 gusa. To have a conversation with my. Ariko umuntu tekinike ahitamo niyo twe twanjama. Mvugiye. Mvugiye hera. I know. Ndabizi. Ndareba iyo kwiriye muri 300 ndahitamo. No, don't do this. Don't come here. Tuza ariko wigenda. Riragisa ariko. Stop. Just stop. Gerageza ubihagarike. That's what I don't want you to do. Umva ndabizi rwose icyo wifuza gukorerwa. Okay. Sibyo. I don't want to lose you, Eve. Ndabizi rwose icyo ukeneye. And I know you don't want to lose me either. Urananiwe rwose ukeneye kuruhuka. Spend tonight with me. Gerageza wumve ko uruhutse. Go to Carnival and Tware gake. we'll make fun of the costumes. Sinifuza rwose kuba nagushyira mu bibazo birenze. The banana. Ariko rwose wumve yuko uri mu hantu hari imineke. Hari ubuntu bw'ubupomo. N'ubundi nk'ubuntu buryohereye ukuntu. Because you got great aim. Gusa ureke gutekereza ku bitera agahinda. You got great aim. Wumve yuko ibitekerezo byawe biri neza. Bijyane gahoro. Just tonight, eh? Gerageza ubirangize. One night, yeah? Buhoro buhoro mukundwa. Yowe yagiye kari. Gusuturisha we rwose. Aragerageza. Yariruhukije. Filime nakubwiye sindagera no ku kazi nakayo murimo muranyiba. Murimo muranyiba rwose kuko bunanaka kanya filime ntiratangira. Ugomba bavuga. Twararyamye. Imbeba twarayihondaguye bwo nitinda gupfa aho yagagariye twakomereje aho. Zoe Berry agarutse ari umukinnyi nawe uwo murimo mubona. Wici kumwatari na Marco Vigarondo turagarukanye n'umwenye Spanyoli nawe turagarukanye. Gatondo ka kare twazindukiye umugozi. Mu gitondo twazindukiye umugozi Francisco Barrerio bonagarutse ari mwe mu bakinnyi umwatari nka Sherry Avano Vandi turi kumwe. Dominic Reynes nawe nuko. Jason Canera nuwo nawe twazanye. Nasi Gomez nawe turi kumwe. Mudamu mu cyakare dufite akazi tugomba gukora no kujyana na ba machinery muri Colombia. Bakeneye umuntu nkawe ugomba kubafasha mu rugendo rwabo. Awadiyo twarayihawe y'ubunyamakuru bwiza. Camino cyangwa se Camino kubishaka kuba ariko bisoma Camino iratangiye. Tugiyeye Colombia ni hamwe baruhinga usanga barucanisha n'imbaburasha. Ababa bararakaye. Ndani ya shambani. Twazindukiye ishyamba tujyanye na ba machineries.
nyamara dutangiye filime batubwira bati hari abari inzirakarengane rwose zagaragaye ubwo abakagombye kurinda abantu bagiye babica babazizi biri mu butaka bwabo, babazizi biva mu butaka bwabo. Ubutaka bwa Colombia turabusangamo ibintu byinshi, amadiyama, urumogi rworeka sinakubwira rwera nk'imbogeri zinaha mu Rwanda, rurimeza nta mpamvu zo kurutera. Ukubona duca imbogera aho tubonye hose narwo usanga ariko rweze. Ibyo abaturage rero bagiye babizira kubwo abashaka kurusarurira ubuntu. Munsi wabyutse gusa neza nk'uko ushaka, gusa umunsi w'imyaka udugu yangu ujye ucunga ubusize amavuta, ukabyuka usa neza bikarangira wanutse. Iyo ni nyireba mu kirere di ngayo ngo kuba yize. Twarazindutse shyamba turyinjira, urugendo rwo rurakomeje. Basama bo baraho babarira gatari ko. Can I ask you a question? Ese nakubaza ikibazo? Well, Yego. yeah, you can certainly ask. Nta kibazo wambaza. Have you ever been to Waba Disneyland? waba rigeze ukoraho ku bintu bijyanye na business na? Actually, Hagata narakoze. No. Wayaba. Been to Disneyland 3 times. Umva business warayikoze ibihe nka bitatu byaba ari sawa. Urugendo rwo rurakomeje. Kazi ko karakomeje n'urugendo rukomeje. Fotografe rwose dufata akomeje gufata. Muramura. No tenga miedo. Yemwe turi bene wanyu ni mu cyesipanyoli. Damas, caballeros, No, buenas tardes. tangira kubayoboza. Arturo Guillermo Díaz Rojas. He venido aquí con mis amigos misioneros. Arabayoboza rwose bamwe ku bagabo bashobora kuba No, bacuruza ibijyanye n'ibiyobyabwenge. aquí estamos para su protección. Turi hano kugira ngo tubahe ubufasha bwo kubarinda. Estas medicinas por aquí, alguien. Ntabwo dushaka yuko hari ikibi kibajyaho mbere. Hari ufite ikibazo? Son los misioneros, ahí al fondo. Umva twe rwose turi ba misiyoneri. Estamos aquí para... Ewe abagabo dushobora rwose kubafasha. Tushobora kubafasha. Turi mwe mu baguzwe rwose kugira tubafashe. Uyu nayo ni mashinari kazisha. Mashinari zaje ari nyinshi sha. Mashinari ni zangabo zigurwa kugira ngo zijye kurwana urugamba, zidahagarariye kuri leta, zishyuwe n'umushinga runaka, zigakora nka mashinari zinyine. Abakozi bahembwa si ingabo z'igihugu runaka, nta gakundi kaba karishyize hamwe ubundi kakajya gukubita abantu. Harabaganiriza rwose umutekano hano turapanura nimugire ikibazo, nta kibi kiri bubeyi. Basi biswenderi turafotora reka se nakubwira. Fotogarafu w'akazi aragakomeje. Akazi aragakomeje. Fotogarafu yakomeje gufotora. Mashinare ziraha abaguzwe. Umva yewe mugabo, si muri abatabaje iki? Ni muri abatabaje. Iyi ni imbunda bari. Tugende. Bacaho. Kumbe ku ruhande aha hari umusaza warurembye. Hari umusaza warurembye rwose usa nk'ari mukuru mu giturage. Yarwaye akamondo. Mu kurwara akamondo kamugeze kure. Umukecuru wari aho rwose muze akamondo kamumereye nabi. Ni hamwe atangira kuragakaraga n'imizi. Gusa umuntu nk'uwo guyango ni bamwe bavuga ati nimfa muzamambaha ubwo mutamushyira akagaruka. Harutse atari umuzimu agaruka bakasira. Muze baramupimye. Umunyamakuru ari aho udufoto twarafata nicyo cyamuzanye. Gusa muze afite icyo yambaye mu gatuza nduguyango. Kandi abantu nk'aba biyambarira iby'agaciro. Mu masaha make muzehe yaraparamiye. Ubwo biri kugenda mu mafoto nge ngusobanurira. Muzehe guparamira umudari yari yambaye tuwuhereza umwe mu bayoboye bande za mashinare. Ukuzihahereza abayoboye za mashinare. Amasaha yo nabura kugira gute gutibika. Haragenda. Upfuye abatashye natwe turaje. Upfuye abatashye natwe turi mu nzira. Uko amasaha yakagiye mu masaha y'ijoro. Kurikira wirebere. Ni ku munsi wacu wa mbere twaje ku kazi. Twazanye na mashinari zijije ngo kurinda umutekano mu ishyamba rya Colombia. Iwabo w'Icyesipanyolo. Amasaha go gagenze. Nk'umunyamakuru ukunda akazi. Mu masaha y'ijoro kweba kabyaranze.
arazukuka. Uko yakazukutse rero ajya gufata amafoto y'ijoro aryoha ate kubazi gufotora. Ifoto y'ijoro iraryoha ndugu yangu, na mihire na mishere beti foto ikaze ko yakaje uraguhereza nyine. Tujya mu gufotora, turi ndani ya shambani kabino, niyo filime turafotora ye. Turafotora ye. Sasa yari gufotora abona umukuru w'abamashinariza arahagaze. Kubona umukuru w'abamashinariza arahagaze byatumye agira amatsiko yo kumenya icyo ategereje n'uwarindiriye. Sasa mw'iryo shyamba turumva hari abavayo mu masaha y'ijoro, baraza bavuga icyesipanyoro. Uyu yaracunze neza kureba baje si busa baziye. Uhagarariye za mashinariza afite ibikapu yazanye. Uyu nawe arimo arafata iki amafoto y'ijoro. Mashinariza zizaziye busa zicuruza urumogi. Zicuruza urumogi. Umunyamakuru arafotora, siwe bahaza awadi. Arafotora. Arafotora. Ari ukuhindukira mashina arakakubona ndugu yangu umufotora. Sasa uko yagacuruje urumogi, ba nyiri urumogi nabo baragura. Cunga wirebere kuntu filime igiye kuryoha. Fotogarafa arimo aragira ati nk'ubwo furashi kagucika igakubita umurabyo ndugu yangu. Kareba ukuntu zikurya. Fotogarafa arafotora rwose, reka sinakubwira. Umugabo aracuruje. Aha ni change, nukugurana. Tanga urumogi baguhereza imari. Twumvikanye mwana, ni shuwadiru gusa. Hapo ijoro ryiza bacaho. Umunyamakuru byose agize ate arafotoye. Aha, uhagarariye ba mashinare kwitegereza hano yagiye kubona ngo ni ikibazo kivuyeyo. Wa mwana w'umukuru w'umuryango w'igiturage yarahingutse. Uyu niwe wamuhoza amuhereza akadari kase masaha yashize. Aramusifura amuhamagara ategera hino. Umwana yaraje, ngwino uvuye shamwira ijoro. Uwo mwana sogokuru yapfuye mu masaha yashize. Ibintu biberaho urabibonye cyane rwose. Nabibonye ufata ibikapu ugahereza abagabo nabo bakaguha ibindi. Baba data we ubonye bibi wa mwana we, urutwa no kutabibona kabisa. Wabibonye ukuhindukira uretse gato byukuri koko wabibonye. Kagihindukira umugabo yarafasha akana uyu kuzamura igipare yazamurana na flash kuko bitumurabyo dore foto yafashe. Umwana bamukegeta ijosi kandi igifurashi kigize gute kiratse cyo kanyago. Uyu kureba imirabyo ni nufotoye fotogarafe nizaniye ndagira izo foto kuboneka ku muri public na gafaranga gashyushye no kwica abantu baraha. Bamaze iminsi bibaza ku bantu barimo barapfa n'ikiri kubica. Fotogarafe agize ate afashe ifoto. Barakuzungurusha uko bakuzungurusha. Fotogarafe we yararugira ngo aracyahagaze se ubwo yatibitse igihe tutarebaga. Fotogarafu yaciyeho kare gusa twamaze kumubona. Umwana we turamwishe. Biragenda uturero katurore Domis turi mu ishyamba rya Colombia Camino. Aho umufotogarafe yarari yatibitse yagiye. Dore agashenete niko kasigaye ako sogokuru yadusigiye. Gakora amahano, abandi bamashinarizi bararyamye. Yaje ateruye umurambo. Nyiri gukora iki amahano avanayo. Araza gake Baba data we bigenda bitemewe arafuye idese umwana aramwishe bana bigenda bitese kandi umva umunyamakuru arabirangije aramwishe bireba aramubaze kabisa
Gwiki. Do. Murabona arukira aha. Yagiye kare. Bigenze bitari. This is our fault. Arabibwisha bana n'amakosa yanyu. We trusted correct. Ntabwo twizize turinda bishoboka. Got in her hand. Mwaryanye gusa. Yaramukase mureba n'amaboko ye. Says the journalist killed the boy than she did. Umva, uyu munyamakuru tugomba kumufata tarambuka umupaka. That dirty money is for us. Mugira vavu base. First, Umufate vuba byihuse. Nimumubure. Bas. Muhigo. justicia. Icyo kinyamakuru mukirangize. Haya. Umunyamakuru bamurangize dore ishyamba we. Ryanutse. Uwiruka ishyamba aragenda yibuka ubwo yaherukanaga n'uwo yari yiguriye. Aragenda yibuka ubwo yaherukanaga n'uwo yari yiguriye. Ngo wahari. Gatondo yabyutse atangira kwiruka. Gusa abamashina bose babyutse bazi ko umwana w'umukobwa ari we wishwe umwana we wa nyiri igiturage. Kandi ubu kuba bikoze twe twamubonye. Birahera rero katurore. Kamino. Bo filme turi kurora. Mumukurikira abantu mumukurikira ni mumubona sha. Mumubone. Baramanuka niba mubure. Ngabo baramanuka n'amamba zo kumubura. Umunyamakuru nawe arimo aratibika abandi nabo bari inyuma. N'imbunduko zabo. Bari inyuma n'imbunduko zabo nta mikino bafite. Uyarabigana genda kandi kubyigana genda byo ni ibintu bitoroshye. Kubyigana genda ararwana kubyigana genda yaramanutse zumanuka atazi nuko uko twakaguye ntibyagenze neza. Umunyamakuru wawe ubuzima bwe buracyaraho kuva ari umudamu we rwose yarambaga kuko abantu b'abadamu bagira ubuzima bakubise ikiganza mwana uramuhaye sha ikiganza barakirasha bukayiruka ikiganza baragihaye mashinare ntabwo ziryamye mashinare zo ntiziryamye zirakurikira aciye agenze wa umva mwana Aleko ko tuzi ko ariko ari we mwatare ukaba uhagaze gerageza utibikana umuntu sha turakwemera mu guhiga buri no stop. Okay? Higa umuntu mwana sibyo we muzane abantu uri umusoja wa mbere rwose wenda turongeraho dukiya ko twari guhembwa hari kugenda rwose umuzane gerageza rwose ukora ibintu byiza bya mbere sibyo kurikira umuntu muzane urashyiraho bibiri se ntaribi sana umuntu okay ndaje muzane mashinari ratibika bose ashyizeho bibiri mashinari ratibika bose yongeyeho bibiri baramwemera uyu kubijyanye n'umuhigo. Nyamukobwa nyamara nawe amakuru uyu munsi yaruze amakuru uyu munsi rwose inkuru irahira bishe kuko yafotoye rwose umuntu yica uwundi yaragiye na pareye aracyayitibikana. Kurikira wirebere bamukurikije amashina ritoroshye ngiyo okay turahunahuna aciyaho irakurikira jawe undi nawe aracyakomeje kwiruka. Aharenze mashinari irahinguka imirahinguka siri kugenda bw'icyamba tazi haragera rwose kuharenga bikaba ibibazo. Gusa ngo watangiye imiruho ni no stop nta guhagarara. Watangiye imiruho nta mpamvu zo guhagarara dore sha aramanuka. Colombia ni hamwe dusanga ishyamba rinini rya mbere ku isi. Niwe bagifite ishyamba rinini igihe twiwacu twanyamaze. Bo baracyafite amashyamba manini ibiti binini birenze hamwe usanga igiti rwose utazunguruka mu kanya ku minota nk'ibiri kukigenda bisaba nk'iminota 30 ukizunguruka gusa
kimwe gikura kigahora rwose ku buryo kukizunguruka bisaba umunsi. Komeza kwiruka. Uyu ararwana no kugera ku mupaka arebe ko yatanga amakuru nk'umunyamakuru abantu batabarwe. Mashinane ziri aha nizo zibanyunguta ntabyo bazi. Basi ikiganza bakirashe aragihambira. Gusa nk'uwaraye ijoro n'umubiri nawe urananiwe, hamwe ubwonko budisipureyinga kusinzira. Aho kandi shawundugu yangu ni hamwe umuntu asinzira n'imvura igwa, aho ubwonko bwafashe umwanzuro wo kugusinziriza biba byakomeye. Ubunaniwe byo ko twakihishe. Ndabizi ushobora kunyumva, wiharijwe arimo arumva. Biragira iti I know you can hear me. Ushobora kunyumva. Kumbe mashinare uyu nawe ko yumvara umunyamakuru akumenya akoze funzo we menya yarakoze tiza sha yagiye ku rugerero tu. Mashinare nawe yakubye akagongo arahunahuna umujurnalisiti. Boss yongeyeho 2 ndakubona tu. Boss yongeyeho 2 ndakubona tu. Mu gihe boss yashyizeho 2,000 ndabona umuntu gake gake ahiga buhoro buhoro agenze wa igira wadanje shanga arabura. Iki giti niho yari aryamye igira wa hatari. Kambe nshyizeho intore kwanza ashiraho itabi shari zabica nk'umuntu umwe navuze. Itabi zabamara gato yakamugereho abize karyemera aratumaguza shoro tumaguza urutabi hano yegera imbere. Imbunda yayiparitse kurikire wirebere. Imbunda yayiparitse. Iki si kirengera kumpe umujurnalisi tumenya ari umugore wa kabutura kabisa. Uyu mugore rwose ni danje atarabanye na kabutura aho yabanyeho na Rambo. Hari mu giti we, hari mu giti. Uyu ararebye abona amaraso ayaravera ko mbona akiri na fresh hejuru yanjye. Mugongo barawuha mugongo barawuha gusa. Warwana nawe sha n'umugabo sha n'umugabo n'umugabo. Yewe we iki takita ariko we umugore abo umugabo shenze. Yewe we sibo batagira imbaraga gusa kiramuhaye sha. Igira atari we hano sha munda umwuka urahera. Nisura barayi fata imbunda 2 birajyaho bana. Bose yashyize habizi ko nkubona. Periodista wali hija de puta. Giza wagahagaze nujye kure. Giza wagahagaze nujye kure. Kubita amasasu ku ruhande. Kubita amasasu ku ruhande shakira yangiza gusa. Damara. Irarasa. Ku ruhande. Time to play. Akareka dukine none. Mugore nka reka dukine. Reka dukine. Reka dukine. Mugore wari seriye. Kiri kiraza n'imikino. Umunyarwanda n'ucumugani ng'imikino ivamo iminuza. Wewe ndagushoboye. Wewe ndagushoboye sha. Kirakifasha. Munda. Ndakwinginze. Ndakwinginze ntunyice. Ntunyice. Kimukubita mu rurindi rwacyo. Kubita ururindi rw'icyuma. Igihe cyo gukina barajugunya. Damu yarakubiswe. Aka gafaranga nikumva ngo nini yangu rye sha. Yagiye gufotora zi ngo ni ibisanzwe. Igira hatari wowe. Nta mpamvu zo gukina amasasu. Wayibonye? Iri ngiri. Nanjye ubwanjye niryambashije. Ryari ry'umusiyaye. Yibwira ngo akizemo. Ntabwo dupfa. Ntabwo dupfa rwose. Wayibonye yarirashe hano ahangaha. Aha. Ntabwo dupfa. Mugabo ari muri ntabwo dupfa. Hari abantu badapfa kandi shabo bamwumva ngo nibaye motozi. Urasa rwose ngo mukongera mugahura gitibika. Sasa kirongera giti.
kizana iri Son del cartel de Medellín. iri ryo ryavuye kuri ba Kataramarayini yose ayo cyarashwe cyarayabitse iri ryo ryarakubise rwose ngira ngo ni inkuba ariko naryo niryanyishe nkaswe wowe wizanishwe ibyuma sha wigira wa danje doreba hano aha mu bituko uwo ryafashe yararwana n'ubuzima kindi kirirata ibigwi ngo nigipfa vayo wino tubirangize rega vayo tubirangize vayo kirakurura ngwino vayo shani igihe cy'imyira ngwino rwose ibintu byacu turabirangiza neza hano ni mu ishyamba hano uzamenya akanunu k'ishyamba ntawe uzamenya iri ni ishyamba kimuvuna amavi sha ibyo byo kuvuga ngo bya CIA nawe ubwayo yananiwe kunyica urabyumva amuswa we wigira watarewe ngo wanyica ntabwo wanyica Why bitch can come here? turamutuka sha hanze ngurangirize sha hanze ngurangirize nakurangirize ndakwica pore urabyumva urapfa Slow and painful. gake With my knife, n'icyuma cyanjye open your ndagutobora gake ndobora buhoro uko nkurangiza fungura amaso arafungura yafunguye amaso ndatinda kwinginze nunyice ndakwinginze rwose rengera ubuzima bwanjye yo yewe jomba mu butaka sha agarura hakuno yewe hano kukwica urubozo tu ubwo hasi aho ushaka gushiduka byavugirije kikiraho cyararebye cyohereza icyuma ndamarareba cyohereza icyuma gikurura hano kuno kirakurura ku ruhande aha kizana agapareye aha banze nanjye ngurye selfie banze ngo kange foto ibindi bize nyuma fotora banze ngufate selfie hano ngufata selfie hano uragenda banze ngukubite selfie hano kijya kuri selfie aha tunganya neza uri tayari reka da ntabwo ndi tayari bagukubita umugabo bamushyira muri za kace z'abadama shawu amaguru yabagira ingufu nduguyango ntuyabone gutyo agira ingufu yagushyizemo upfa kuvamo munigo bakunigiye mashinare wiyemeraga barakanda yewe mu maguru niwavamo ubwo buriga mu biganiki mu maguru ni hatari bakunigiye uwo baracyanoza mashinare barayihaye shabu mashinare barayihaye bakurigiye mashinare ngo ngwino urore basi bayirekura ari agatumbi